سبو واي في نرتي تاكلوا ما هنرا خمنا يعني مالي وانت كم لا دميز ايه والله دبيت انا خليه تي في او من رتي نبي اكم ذا مالي بس قوي مالي فوانا خنا كتتقوم منهم هو دبين تلو انا دبديو ما كم لا دبيز خاصين تي بسني بس هاي مالي بخاسن اي كوس كده دبين دول جرم ماي خاصو يادي سنو جرم كميج إذا أنكوا وان خما تو وان دين كيرو ميجا رت دنگلي وانا كنا ما ننسى اور جرخون واي من ما تلفي جرا كان يو دبي سان قديم ني جلا لالي مالك تمسلا وان جرو كتني جري جلال غافتيس جري غافتيس بومبين رو دربوغه دو غافا خاني سبي جيسو غان غافا خاني سريرا بانا جانيتي اسلو فوخانيتي دوانيتي تي نوتي موتي ادياتو جلابا شليسنيمي إسان غرسيني isaan garsiifne ummanuu kana mana fakkaatee maal seena gaafa isaan rabshaa godhuu kaani nuti abbaa nageenyaa ta'uu addunyaatti garsiifne isaanii garsiifne amansiifne lafa keenya amanuusa maal akkana haa saree naman tubar way naman baranne miti bana hin baranne duuba nafxanyaan maaliif nama saamufa barattee biyya faa balleessu baratte waan biraan baranne jaani ma baran finfinneen teenya baalaadira jaayitu bari daree jaayiba qabaan wala waa isaa yaani garte kan ijoollee xixiqqashoonu akkanatti ilaalanii handhuura oromiyaa ta'uu si osoo beekan asiin maal yoo ta'en oromiyaa akkasiin jechuu danda'ani finfinneen teenya jaana isaan fakkeenya qeerroo fudhatanii qeerroon nama nagaa akka taate warra biyyi bulchuu akka ta'e yaaboo ilmaan abbaa gadaa warra kabajaa akka kanaaf wanni dhaamu ulee shimala malee wanni biraan jedhu shimala malee beekan uleedhaan baasuudha biyya ukitti tanaa qabna maal gootatu isa yoo san jala jalli sana ma ummanni kun to ummata laal nu fakkaate nu seena laal tana fayyine jala laallee baafaneeti tokkocha garre qofa joora isa kun jadiimtu gorsiisu san jiddiimtu gorsiisu yaaddee jirta gaafa wayyaaneen biyya kana keessa jirtu jarri kun jaaniif deeman maaliif jennaan mataa keessa gadhoo itaha nuti jaalala jennaan ifitti hamannaa min ummata sani habarra ummata ifitti hamman abiyyin dubo jaalala jennaan akkana nu godhaa jiran idaamu kana kana fitu jira dubo ama idamna bakkesh ma ashanda bal jaasan garte santo hana fite nuti ni idamna jaalala takka idaamaatuma kadubbii godhe mataa keessa gadhoo oromoon hundooni beeti oromoon hammachise beeti garuu jaalalatan haa agarsiisnu jenneetuma saniif haa jaalalaatu caalaa beete dubo amma walii yaana absu dubbatina ittis finfinnee irra qalamnu gojjifamne imma bar aadaana cabebe gurgurna baarse tan jansan sanra khasaniiti waliin mata galam finfinnee goona yaani bar takkalat komunto ansifini alacha haawde bakkanatti bantai yeroo dubbii tanaa biikuu waqni qaba isumantee wanni kun laal dhageeffadhu wanni tun isumarraa dhufuun dhabdu bakka takkanaa tu inaa maantaami na tuqee beeki kana beeku qabda naa miti qeerroo oromoon tuqe jechuun oromoon tuqamte qeerroon tuqamte jechuudha maaliif jennaan taakkalaa jechuun injiinara safaataa injiinara kadaafattii biyya wayyaanee jalaa nuu baasee isa akkas godhe burbur godhe akkas silaanii nurraa lafa gaqqabe dalagasaati silaanni jiraachuu baate nyaadhamne hin jiru maal silaa takka akkanatti ol jechuun ne sira waan dhoo isaatiin ni baase gaafanillee dhoo isanii isaan jalaan deeman gartee mucaan xiqqaa mataa seenee haadee baasee irraa harkanii gaba kan darban santama bee as garagalee isaa dhukkeetti kaase dalagaasee nyaa ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ስለ ታከለ ኡማና ስለ አዲስ አበባ አንዳንድ ሀሳቦች ከህዝቦቻችን እንወስዳለን። ስለዚህ አዲስ አበባ የሁላችንም ናት። ከኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ በስደትና በውሸት እንጋብዛችኋለን። ያልተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ቆይታ ወንድሜ ሰላም ነው? አለን ሰላም ነው? አዎ ሰላም ነው። አይደለም ቆይ አንድ ነገር ልንገርህ ስለ አዲስ አበባና ስለ ተከራማ አንዳንድ ሀሳብ። ምንድነው አዲስ አበባ? አዲስ አበባ ማለት የሁላችን ነው። አቦ ፍንፍኔ በል። ምንድነው አንተ አዲስ አበባ የምትለው? ፍንፍኔ በል። ምንድነው ፍንፍኔ? አዲስ አበባ የምትላት እኛ አልሰማንም፣ ምንም የለም። እንደዛ አይደለም እኮ አዳምጠኝ። አቦ ነገርኩህ ነው፣ አጨቅጭቀኝ። አዳምጠኝ። ስለ ታከራውማና ስለ አዲስ አበባ አንዳንድ ሀሳብ ልንቀበል ነው ከህዝባችን። እኔ ላንተ ምንም መስጠት አልችልም። ምንድነው ችግር አለ እንዴ? አቦ ይሄ ሰውዬ እንዳለው ጋዜጠኛ ነው ብዬ ነው የምተወው። እሺ አዋ ኢንተርናሽናል ጋዜጠኛ እኮ ነው። ኢንተርናሽናል ከአልጀዚራ እኮ ነው የመጣው። አፋን ኦሮሞ ዲቤታ ከአልጀዚራ ነው የመጣው እኮ። አፋን ኦሮሞ ዲቤታ ከቢቢሲ እንዴ አቦለም ትችማላ ሰው ከሞንሳ ከቢቢሲ ነው የመጣው ከአልጀዚራ ከሁሉም በቃ ኦሮሚያ አንዱ ረከሰ ዳበቴ አፋን ከናኒ ናሶየቴ በይ ገምላ ካተ ሰውዬ አቦ እዚህ ጅርተ ቀይሮን
ቄሮ አንተ ሀሳብ ሲል ሀሳብ አንድ ሀሳብ ሐሳብ አንድ ሰሚ ሀሳብ። እንደቂት አቦ ቄሮ አንድ አቦ ሀሳብ። ቆጣ ሀሳብ ገንቱ ሆና ጅራል السلام عليكم ሀሳብ ማለት ሀሳብ እሺ ማለት ሰብለ هذا لا ማን ነው አንተ የት ነው የመጣው የሆነ መላጣ ሰውዬ ነው የላከኝ ኤዛሉ መላጣ ሰኔ انا سو የሆነ መላጣ ሰውዬ መላጣ to ከምን ነው ይጅራ ስሙን አላውቅም عبد الله انا ታይገ كون زي تاني ታይገ እኔ ኦሮሞ ተቀመጥ هو أروح ما تقول ኡሌ ዳፉ ማለት ኦሮሞ ኡሌ የታባት الزيابات የታባት الزيابات የታባት أجي أروح أقول توما የታባት زيابات ሶላል አባቱ أباتو أنا أباتو لا إني نيجي أباتو የታባት أنا أباتو في الليل المرجع የታባት تبي فين زيابات ያደላለየ የታባት يتابط የታባት يتابط የታባት فين ما የታባት 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 يتابط فين بي በይ የታባት አሲስ ሲያርክ አሲት ሲያርክ ነው ይሄ በዳ ሰሬ ነፍጠኛ ገና ሞዲ ዋና ከናቲን ጉረጀ ይቴ አሲስ ዴቢ የታባት ነፍጠኛ የታባት 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 የታባት